Kaying bishar bahe du jongkari India kabadon han nong ba Delhi hakasngi thoding kala syak berngam ban pen betai bom yaka kani ka jing syak berngam kala jia shisngi haswa bakari India kan rakhe yakasngi lajlo jongka hakaban nakaliang kibor pahara kila penjur yaka jing talasi yaka yat kayang bat ban ker tawiar daki kenhun yada hapero kawaikan nong ba yaka tika jing berngam layo leng baka email kani kalong katkum balap pentip pajba rude daka kubor Hindustan Times lapan klain ba yaki jing pej perman bat ia ka jing pahara hak keleng kan nongba bat haki wei kwe rude ki benta jongkari India hakabai dei bat kasngi rakhe laj loj kabaka India kan sarake haka khat santarik ubnai Agos hakaba menteri rang badu kari India Narendra Modi unkren Shakib pajba kari India hi barok kwe na Redford. Haka laiterik ubnai Agos ka office jong mayor na Delhi. Kalayo ia katay ka jingsyak berngam bom hakasin ka bapra. Ong ka municipal corporation jong ka Delhi. Ka office jong mayor kala shim kia bha halor katay ka jingsyak berngam. Bat kala pentip mardor syakitnat pahara baper. Kibadai pej bat syakip pulit ka Delhi. Bat hadin katala penteri kam yaki kendon pahara bat lasdang yaki kam katkum karukom bante lekam banlaj nakano kono ka jingja hakas ngirak helaj lo jongkarwi India katkum ka jingte batikna naka office jong mayor layo thu baya katay ka jing berngam layo leng baka email kabak klem penpau yaka kerteng hakapor kumba khandai baje menstep hakbalaya thu ba an bethai bom hakapor kumba arbaje janmit Maria yo ia kanika email ka office jong mayor kala pentip marmar syakibor pahara badai pej bat syakib pulit kan nongba Delhi ban pentikna bat ban shimya baro kilat jingyada ki badon kam klem da pen slam syu